Hesên Çatıkkaş Divê pêvajoya şerê dinyayê yê sêyemîn de armanca dagirkerên Kurdistanê dîsa besta tuhuştina Kurd û Kurdistanê ye. Lewra li gelek deverên tên gel hev û li dijî destkeftiyên Kurdan proje û polîtikayên nû saz dikin, bêguman pêşengiya vê yekê jî dewleta Tirk dike. Di avakirina pergala nû ya dinyayê de terorist û misyona dewleta Tirk nemabû. Hêzên navneteweyî dewleta Tirk derveyî avakirina pergala nû hîştibûn. Bi taybetî li gel şerê di navbera İsraîl û Hemasê de dewleta Tirk bi temamî derveyî vê projeya nû mabû. Rizd û misyona İsraîlê li rojhilata navîn zêdetir bû û her wiha bala hemû dewletan çû ser vî şerê di navbera İsraîl û Hemasê de. Dewleta Tirk şîveyekê sûd wergirt û çeteyên bermayiyên Daişê komî serhev kirin, çek û cebilxane dan van çeteyan û berê wan da Helebê. Herçendî wekî navenda şer Heleb û bajarên di destê pergala Esad de be jî, dewleta Tirk di heman demê de berê çeteyan daye destketiyên Kurdan. Çeteyên ku bermayiyên Daişê ne, li gelek deverên êrîş birin ser herêmên Rojavayê Kurdistanê. Dîsa ji van deveran dîmenên serjêkirin, qetilkirin û işkencekirina sivîlan ên çeteyên dewleta Tirk belav dikin. Wekî ku Daişê bi dîmenên bi vî rengê tirs û xov xistina va civakê, bi heman awayî ev çete jî bi van dîmenan dixwastin tirs û xofê bixin nav civakê, da ku van deveran dagir bikin. Bêguman, ev ne tenê şerê dewleta Tirk e, ango şerê ku di nava rojhilata navîn tê meşandin dibin kontrola hêzên navneteweyî de ye û li gor proje û planên van hêzên navneteweyî ye. Lewra ev hêzên navneteweyî li dijî van dîmenên bêdeng ker û korin. Dewleta Tirk jî dixwaze ji van hêzan para xwe bigire û dixwaze bibe xwedî rizd û misyona sazkirina vê pergala nû de. Ji ber vê yekê piştgiriya xwe ji van çeteyan re baweyekî aşkere û zelal didomîne. Çete ji her devera ku dikevine ala Tirkan bilind dikin. Dewleta Tirk û çeteyên ku bermayiyên Daişê ne berê xwe dane Rojava. Ji bo ku hemû destketiyên Kurdan ji holê rakin. Ji xwe her tim dewleta Tirk bi hincetên nû mal û milkê Kurdan dide ber tank û topan. Bêguman li rojhilata navîn konsepteke nû ya hêzên navneteweyî tê meşandin. Ev konsept li ser qeyran, alozî û şeran tê avakirin. Li devera şer û alozî hebin, tirs, hejarî û penaberî jî heye. Heta çavbirçîtiya dewletên herêmê hebe hêzên navneteweyî jî dê ji bo pêşxistina konsepta xwe ya nû li rojhilata navîn şer, pevçûn û aloziyan bidomînin. Ji ber ku dagirkerên Kurdistanê jî hemû polîtikayên xwe li ser tunekirina nasnameya Kurdan avakirine, zû dikevin xefta hêzên navneteweyî. Heta dagirkerên Kurdistanê van polîtikayên xwe bernedin, hebûn û nasnameya Kurdan nas nekin, ev şer û aloziyê li van welatan xilas nabin. Li ser meseleyê li deverekî dema agir kêm dibe, benzînê davêjin li agirê deverê din. Piştî agirbesta li Lubnanê niha dîsa berê şer dan Sûriyeyê. Şer li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê gurkirin. Çeteyên li van deran şer dikin dibin kontrola dewleta Tirk de ne û dewleta Tirk jî li gor konsepta hêzên navneteweyî tev digere û li gor konsepta van hêzên çeteyan xwe bikartîne. Dema ku hêz dibêjin êrîş bikin, ev çete êrîş dikin û hivîtiya xwe bi pêş dixin. Lêbelê dema ku ev hêz dibêjin rawestin, bêguman dîsa radiwestin. Bêguman. Niha dewleta Tirk û pergala wê AKP û MHP ji bo ku bibe xwedî rol û misyona van çeteyan li gor berjewendiyên xwe û konsepta nû bikartîne. Danûstandin û hevdîtinên pir balkêş di vê mehaborî de di navbera rejîma dewleta Tirk û hêzên navneteweyî de pêk hatin. Di encama hevdîtin û danûstandinan de desthilatdariya AKP û MHP'yê çeteyên xwe yên cihadîst seferber kirin. Çeteyên ji hêla lojîstîk û îstixbarî ve piştgiriyê ji dewleta Tirk digirin, di demeke nêzik de Heleb ji pergala Sûriyê standin û xistin bin kontrola xwe. Her wiha çeteyan ji gelek deveran ve êrişê Rojava kirin. Dîsa koçberî, xwîn û mirin bû para Kurdan. Bi sedan salin ku dewletên dagirker Kurdan bi darê zorê koçber dikin û dikujin.
دیروکا داگرکران تجی قرکرینن. دیروکا خواه بقرکرینن لسر کردان خملاندنه و هر تم خواستنه کو دموگرافیایا کردستانه بکوهرینن. جبو ویجی پروژه دولتا ترک اوکو کردان جا روژاوای کردستان درخینه و لشونا کردان جی چتین خواه و مالباتین وان بجیه بکه. لچاواکو به تالان کرنا درسم نبو باجار ترکان و چاواکو به کمارا عربان روژاوا نبو واری عربان بوان پروژه وان این نوشی ولات کردستان جوان را نابوار. کرد و کرمانجی چاواکو حتی نها بسر نکتنه و دی جنوها و شون وجی بسر نکوین. جبرکو هر بهستک آخا کردستانی بخوینا کردان هاتی آفدان. لورا حتی نها نداگر کران کرد قداندن نجی دی برمایین وان جنها و بیوه بکاربن کردان بقدینن. آرمانجا سرکه یا دولتا ترک تونکرنا دسکتین کردانه. لکو داری دسکتین کردان هبن دخوازن وان دسکتیان بفتسینن. لورا اولی بدستین داعشی خواستن دسکتین کردان تونه بکن و کردان جروجاوا و باشور درینن. لبلی اف پروژه وان راستی برخودانا جن و خورتین کرد هات. هر وها هش و بیرا جهادیستان جی لسر کولتیا جنان هات یاوا کرن. لورا لکو داری دسکتین جنان هبن اولی اریشی وی داری دکن. چاواکو بقیومان لباکوری کردستانی دخوازن دسکتین جنان تونه بکن لروجاوای کردستانی جی بدستین جهادیستین خواه دخوازن دسکتین جنان تونه بکن. لچاواکو داعشی نکاری ویه که پیک بینه برمایین داعشی جی ده نکاربند پیک بینن. هلبت چه بو پراستانا دسکتین کردان روح برخودان و یکتیا کردان آل دیجی داعشی پیوسته. هگه گو کرد لدیجی برمایین داعشی لهر داری رابن سرخواه و چش کتی تخصیر نکن ده انجام دیسا برخودانه که برومت و حیبت به. جبو برخودانه که برومت چی پاراستنا روژاوا سرمه همو کردان فرزه. پاراستنا روژاوا والا درخستنا پلان و پروژین دولتین داگرگر و هزین ناونتوینه. پاراستنا روژاوا بیشیلی گرتنا قرکرن، تاجیز، دستریجی و رواندنان بروانه. آنگو پاراستنا روژاوا پاراستنا همون نرخین مروواییه. ده همان دمیده پاراستنا روژاوا پاراستنا جن، جیان، آزادی، جیانک وکهو، عادل، اکولوژیک و دموکراتیکه. هر وها پاراستنا روژاوا پاراستنا یکتیا کردانه. جبر کجارا یکم کردان لسر روژاوا لحف کر و هر وها بهوره روژاوا آزاد کرن. هری داوی پاراستنا روژاوا پاراستنا جانگورین لهر 4 ملیون کردستان و دنیای یکو روژاوا بخوینا خو آفدان و جمره هشتن. دوی امجی خودیلی میراته وان جانگوریان درکوین. جبر کو پاراستنا روژاوا خودی درکتنا وان جانگوریانه. اف دما پاراستنا روژاوایه.